Bakwethu ikudibana njalo kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Silokho silandisa ngendaba yezimuli. Lamhlanje sizakhuluma ngokuxolelana, thethelelana ezimulini. Kuyinto eqhakathekileyo naleyo ngoba abantu bayonana ezimulini. Kuqhakathekile ukuthi sazi ukuthi iBhayibhili lona lithini ngendaba yokuxolelana, indaba yokuthethelelana, indaba yokukhumisana umlotha. Lithini iBhayibhili ngaleyo ndaba? Singakangeni endabeni yethu ngithanda ukuthi ngiphinde inombolo zocingo 0718444196. Nxa ufuna ubana uthintane lathi loba uyini oyidingayo nazi inombolo zocingo. Kanti ke silezi ingwalo esiziphayo kungela mbadalo Steps to Christ. Lelithi lona when God said remember. Ithini ke ngamukele abafundisi bethu abaza kusiza nxa sihlaziya le indaba ephambi kwethu nebalulekileyo kangaka. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela uhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyahlangana njalo kule iviki ehlelweni lethu lapho esikholisa khona ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angasifundisa nxa sifunda njalo ndawonye kule iviki okhuluma ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga mfundisi OB ngumqalisiziba namhlanje endabeni yokuxolelana. Siyabonga. Uzananzela ukuthi indaba yokuxolelana le siqala ngokuthi uNkulunkulu nguye owaxolela kuqala. Thina siseseyizoni sasifanele ukuthi ngabe siyalala. So uNkulunkulu kasifuqela ukuthi senze into angayenzanga yena. So indaba yakhe le isuka kuye. Kumele sikunanzelele khona lokho. Ikubo ngo86 ivesi ngelika 5 ithi yona ngokuba wena Nkosi umuhle ungothethelelayo ulomusa omkhulu kubo bonke abakhala kuwe. So okunye kwezimilo zikaNkulunkulu eziyimvelo yakhe ukuthi uThixo muhle uyathethelela. So uNkulunkulu indaba yokuthethelela le iqhakathekile kakhulu. Ikakhulu kithi thina ngoba ukuthethelelwa sikudinga kuye uNkulunkulu ngoba siyizoni. Kazange siphathe ngendlela eyayifanele amacala ethu kodwa wasithethelela waze wasihlenga ngegazi lakhe ngoba uNkulunkulu othethelelayo. So ukwenzile yena kuqala okuthethelela kumele sikunanzelele khona. Mfundisi ngifuna ukuthi uyizikise indaba ukuthi ezimulini lapha kulezigigaba kunjalo ezenzakalayo ezinzima ingxabangxoza kula abantu bayenzelana izinto ezisabekayo ezingakhulumekiyo. Kulula kangakanani ukuthi umuntu oligazi lakho ngoba mbona ngazathi kwesikhathi umuntu uhamba olekhatshana angakwenzela into embi ukuthi ngivele kanizalwa laye kathi uvele ubengenzani ngiyachiyana la kodwa nanga umntaka mama esalala sisusinye sabumunye ibele linye angenzela isiga esinzima mfundisi madoda kulula angithi ukuthi akumelanga kwenziwe kodwa ngizama ukuthi sizikise indaba lokuthi sifake empilweni ukuthi lo muntu oyenzelwe leyo nto enjalo kunjalo ake ngithi ngenza isibonelo lesilula enxa isilula mbe sinzima ngazi ngizama ukudinga kukhona okudlula konke ngakukhuluma akuthathele umkakho umna wakho ahambe laye amthathe sibili. So esingakusho lapho indaba yokuthethelela le ayikho emvelweni yethu njengabantu. Singayithola kwenye indawo okulamandla angaphezulu kwawethu. Yikho sisungula lapha ngokuveza ukuthi uNkulunkulu nguye umnikazi wayo. So ukuthethelelwa into kumele siyicele kuNkulunkulu. Kodwa okuqhathekile ukuthi sikufune sikufise thina ngoba uNkulunkulu kabambi ngani ngamandla. Kodwa indaba yokuthethelela akula ndawo ungaze uhambe ecollege, ungaze uhambe euniversity, ungaze uhambe ngakukho umuntu ongakupha yona ngaphandle kokuthi uyizuze kuThixo owadala abantu. So akula umuntu ongathi mina vele ngilamandla okuthethelela. Akakho. Mina ngiyenelisa akula muntu ongakwenelisa lokho. Kumbe abethontshela into ezingela umsebenzi. Kunjalo. Ubona lapho sengisithi nxa ukuthathela umkakho ngabona ukuthi hayi indaba engathi singathi ingani kedamandla. Ake sikhangele lapho CK uthi uthini ngendaba le esikhuluma ngayo lapha. Siyabonga mfundisi. Njengobana ke esechilo lapha uMpofu ukuthi indaba yokuthethelela
ivele isibonelo esihle sisithatha kuNkulunkulu ubalisileke ukuthi nxa uthathela umfazi kunengi okungenzakala okwedlula even khona lokho okunye kodwa ke singakhangela isibonelo uNkulunkulu asinika sona uyabeka kucace kuJeremiah ngo31 verse ngika 34 ngoba okwenza sithi lapha sigcizelele ngoNkulunkulu ukuthi esethu isimilo singafuza esikaNkulunkulu kulula ukuthi okunye esihlangana lakho lapha emakhaya senelisa ukuthi sikubambisane ngoba uNkulunkulu kuthi uJeremiah ngo31 verse ngika 34 ngifuna umuco wokucina kakhulu uthi na ke ngizathethelela ububi babo lesono sabo kangisayisikhumbula ngamanye amazwi okwenza ukuthi sikhulume ngaleli gama lokuthethelela ukuthi nxa usumthethelele umuntu njengalokhu uNkulunkulu esithethelela kaphindi futhi asithonisele ukuthi hayi phela lina vele ngokwemvelo liyona so ukuthethelela ukuthi ukukhohlwa ungabulo kusakhumbuza umuntu so singakwenza khona lokho emakhaya kuyaphileka mfundisi wami kukhona yini izinto omunye wakho angazenza sengikhuluma ngabatshadileyo ezingathetheleleki ngokweBhayibheli cabange kuhle ngicabanga ngokweBhayibheli mfundisi la ngezifundo esizibekileyo phambilini ezezimuli ngibona ngazani ngakudla nangu mama umfice endlini yakhe yokulala ukukhangele mfundisi kunjalo ekamelweni lakho kunjalo mfundisi ufice indoda yebo kubuhlungu kodwa iBhayibheli lithi lona ke kasenzeni njani kasithethelelane kulula okungakanani akukho lula yikho lapha sibeka isisekelo sokuthi ongasipha lawo mandla ulalo nguThixo yedwa nguye ongasenza sithethelelane uzamxolela sefile kabusumbulele uyakwazi ukuthi umumo lo mfundisi esiphila kuwo kathesi lo esesiphila kuwo kathesi ngibona ngazani bakhona abanye obaba kumele sibaphakamisela izandla sibajayela ihlombe ngoba kuyabe kusazakala vele ukuthi umama hayi okwaphuma kusazakala lo mntwana kwesisikhathi abe khona njengofakazi kodwa ke umuntu wenkosi abuya amamukele kodwa ke abuya athi lo la nxa sokutheni sehlukaniswa ikufa so ke kuyavuma so kodwa kakulula ngitsho nisikhuba ngabomo esidakeni futhi asiyonto elula kunjalo yikho ngabona yikho sikuchile ukuthi kudinga amandla kaNkulunkulu kunjalo ngilethi imumo enzima kakhulu ngoba umumo njalo nje wade ngisitsho ngani ngiyahlayaza ukuthi iqiniso ongakwenza lawo kawukwazi iqiniso ukuthi ongakwenza ukwazi mbonani ingqondo isuka njengani siphambene sokuthe phithi kunjalo ufuna umlima kuncedisa ukuthi inkosi lapha ancedisa ngoba ongakwenza lawo kawukwazi ukubuza lokho kuqhakathekile ngoba kulabanye bethu abacanga ukuthi umuntu uyamthethelela kodwa kukhona lapha kucina khona kodwa lapha esikubonayo ukuthi into engalula kodwa indaba yokuthethelela akulacala umuntu angakwenzela lona ongamelanga umthethelele so kusendabeni uthini kungaba nzima kodwa ngomusa kaNkulunkulu kumele ukucele ukuthi wenze njani ukwenelisa njalo mfundisi wathi sisathinta kwezinye izifundo lapho ukuthi yiyo yodwa into lapho uNkulunkulu athi khona umkakho awulamvume kwehlukana naye ngaphandle kwesono sokungathembeki kunjalo lapho sokusiya ngaloni we yebo sithi umfundisi uthi ubaba omnye wakhe uthi hayi mkami ngasuzahamba abanye ngizothe sithi yahlawulisa nethu lo kahlawule kodwa kamboni ukuthi yabe kahlawula ngani mina ngedwa kangubona ukuthi kuyini angahlawula ngakho ongenza kwenene uyabe lenkomo ezingaki okuhlawula into enjalo into enzima kakhulu kodwa ke siyavumelana ukuthi na hayi ukuthethelela lakho nokho kuyavuma ukuthi umthethelele umunye wakho bakhona embazi yomfundisi CK umama wahlo wathi baba hayi nxa kuyikuthi lokho hayi mina lokho hayi sokuyinhliziyo yakhe abanye bathi hayi sengimxolele imthethelele kodwa ukuthi ngiqhubeke laye hayi senelile angisamzondelanga batsho njalo abanye yenxa yikho kumele sikuchasise sisiya phambili uthini uJohane engxenye singakuthola khona ukuthi umfundisi ukuthi khona ukuqabe bathi bona xolela ukhohlwe bathi bona ngesikhiwa forgive and forget kuliqiniso yini ukuthi umuntu ungamule lapha ngehloka lenxeba nandi la nxa lingabe seliphole kodwa ke wangigamula la umpofu lawo ngamazwi ahlakaniphileyo ukuthi forgive and forget akuthi ukuthi phela
uyakhohlwa ukuthi lapha ngaganyulwa ngumuntu phela kusekho engqondweni okuchiyo lapha ukuthi noma ngubona athi umpofu bani ngulo wangamlayo la ayisikuthi kuyahle into leyani iyavuka ingasekho ku memory yengqondo into leyana ukuba khona iyabi khona kodwa wena umuntu lana kawusamzondela awusela buhlungu awusela buhlungu futhi awusela hlupho layo ukuthi ngingambona but ngizamumenza okunye hayi so nxa kukhona indaba yokuthi forgive and forget akuthi ukuthi usulahlekelwa imemory kumele sikunanzele khona kodwa ukuthi ngoba abantu abaningi phela ungamona namuhla uyathi asenguxoleke ube suphinde okunye kusasa kasakhulumi ngalokho okutsha seqalisele emuva uthi kanje la khana futhi yakho le vele uyijayele wena mhlano khiyana kwakuthe lalaphana kwakuthe sebalisa yikho okukhulunywa ngakho lapho ukuthi akumelanga kube njalo ngoba nxa umuntu umxolele akusamela ngolokhu uphinda lokhana othe wamxolela enxa imfundiso ngabali ivesi yakho lani izasincedisa yona leyo uJohana oqala ngu1 ivesi ngu9 ithi yona uba sivuma izono zethu ulungile njalo uthembekile ubana asithethelele asihlambulule kukho konke okungalungi so lapha sitshela ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasithethelela kathetheleli kuphela kodwa uyasihlambulula kukho konke unjani okungalungi kwezinye indawo uthena ngiyalihlukanisa lezono zenu njengempumalanga entshonalanga kwenye indawo athi ngiyaziphosela sengathi kusekujuleni kwani kolwandle so uNkulunkulu nxa ekhuluma indaba yokuthethelela ukhuluma indaba yokuthi umuntu uyaqala kuthi yikho azathi yena umuntu uthiwa ikuzalwa ukuthi umuntu nxa ebhabhathiza uNkulunkulu uyamthethela zonke izono abe seqalisa kutsha thina senelisa ukwenza yini khonokho yikho esithe thina ngemvelo yethu thina njengabantu asikwenelisi kodwa nxa sesikuJesu sesingamaKristu uThixo uyasamkelisa amandla ukuthi sikwenelise nxa sikufisa njengabantu ake ngithi umuntu uthethelele mfundisi wakuphambanisela aphinde anti unyathelile sorry ngiyaxolisa hayi kulungile phinde futhi uzonyathela ngiyaxolisa phinde uzonyathela ngiyaxolisa kuthi nyabe senkunyathela senthembu uxolisa ikho yini esikutsho ayisikho esikutsho sizabuya kuyindaba lesi sikhuluma sizakhuluma ngayo hayi yekela sibeke isikhupha mfundisi CK sithini ngendaba lesixoxa ngayo siyabonga sizafunda kwabase Efesu ngo4 ivesi ngelika 32 ngendaba le esikhuluma ngayo ukuthethelela iBhayibheli lithi lona ke libe mnene omunye komunye lihawukelane lithethelelane njengalokho uNkulunkulu wasithethelela ngoKristu Jesu so ke kulezi zinto ezintathu lapha ezithintiweyo lapha yikuba mnene omunye komunye yikuhawukelana then bese sithethelelane bese kubuya isisindo mfundisi ukubethela isipikile ukuthi njengalokho uNkulunkulu wasithethelela kuKristu bani Jesu ngoba singabantu siyona akakho umuntu ozahlale ngonanga so ke nxa njengoba ke singabantu sonke sisona kuhle ukuthi kwesinsikhathi lawe lanxa woniwe ke ikakhulu emulini uthethelele omunye ngenye indlela mfundisi wena ungezwa kungatsho kodwa ubusucabanga ukuthi mina nginje ngaxolela angithi anti khona ingoma ethi mina ngangilahlekile ngathola ukuthethelela kunjani mfundisi ungakuletha kuwe lanxa wena kuwe imvelo yakho isala umuntu ongicaphulile kulomunye enza ukuthiwa wayesithi nxa ekuzondele abe lamathi afaka esikhwameni awadweba umzili ukuthi uthulaka lakhe yabe lukhwela nxa ekhangela ilitshe ngalinye nxa efuna ulaka lakhe lukhwela yabe lekho ekhipha umntwana wangicaphula yazi nxa elukhipha ilitshe lelana uyabe sengeza ulaka kodwa ngibona ngazathi into itshoyo ukuthi singakhangela ukuthi uNkulunkulu thina siyizona wenzani kithi lathi asoze siphatha abanye abantu ngendlela embi esingafuna uNkulunkulu asiphathe ngayo kuyasincedisa khonokho kuyasincedisa khona lokho kakhulu mbonani kuyasincedisa ukwazi ukuthi sifuze uNkulunkulu nxa sikhangela ngumthandazo wenkosi mfundisi ukuthini Luka chapter ngu6 Luka chapter 6 Luka 6 verse ngu37 ithi yona lingehluleli khona lingasoze lahluleli lingalahli khona lingasoze lalahlwa thethelelani khona liza kuthethelela yikho lapho esikhona nxa ngikhangelela ukuthi uNkulunkulu angithethelele lami kumele ngenze njani ngithethelele ngilokhu kukholwa ukuthi sonke sisemhlabeni lapha ngakho umuntu okathi uNkulunkulu mina ngathi sekuright ungasanithethelela mina mbona ngathi sekuright mbothi yena koni ngimbothi koni kunjalo
akula umuntu ongoniyo. uSolomon ekhuleka watsho njalo uthi akula umuntu ongoniyo. So sonke siyona, sonke intethelelo siyayidinga as long as sisaphila. So nxa ngisadinga intethelelo kuNkulunkulu kuthi lami kusamele ngenze njani? Ngithethelele abanye abantu. Ngoba lokho engifisa ukuthi uNkulunkulu angenzele khona, lami kumele ngikwenzele abanye abantu. Ungakayithi imfundisi singayisuse emulini. Kunjalo. Nampa abantu abavele abakhulumisana. Kunjalo. Kumbe kusemsebenzini angahlangana lomunye uyabhoda engadli. Akuhlangana endleleni. Akuhlangana endleleni. Akhangelana abahlanganisa amehlo. Abanye baze bafika esigabeni sokufungelana. Joy kunjalo. Elamakhalabongo. Singabancedisa njani labo bantu? Kungenzeka ukuthi sikhuluma so engcenye bakhona abantu abanjalo. Nxa kuvuma ukuthi abantu laba mhlawumbe bahlangane bakhulumisane bobabili, kungaba kuhle njengalokho anokoMateyu 18 ivesi 15. Kodwa nxa kusehlula kuhle badinge ingcenye omunye wesithathu balungisise. Ngoba thina njengabantwana bakaNkulunkulu sikhangelela ukuthi siye embusweni wezulu. Ukuthi kambe nxa singaphila mfundisi wami singakhulumisana emhlabeni. Mina ngingenja msithi umfundisi nguyo wrong, la isithi ime wrong. Kodwa kuzavuma into sihambe sonke ezulwini elifanayo. Akusoze kuvuma. So indaba ezokukhulumisana lezi ezokuxolelana kumele zilungiswe ezimulini, zilungiswe sisesemhlabeni. Khathesi ungathi wena angilandaba ukuthi baza kuthina elamdaba. uNkulunkulu akukhangelelanga lokho. Kumele ube le ndaba nxa umuntu lingakhulumisana, kumele ube le ndaba lokuthi into leyo yenziwe njani? Ilungiswe. Siyabonga mfundisi. Siyabonga izikwelede. Intandazo yenkosi. Siyabonga mfundisi. Ngokuloba kukaMateyu lapha ngo6 ivesi ngelika 12. Nxa sikhuleka sithi thina usithethelele izono zethu njengalokho lathi sibathethelela abasonayo. Ngibona ngazani ngolimi lwemzini lapha kulalokho esikubiza sithi umumo, icondition. Ngamanye amazwi nxa ungathetheleli omunye emulini, kuthi ukuthi lawo uthi ukuthi akumelanga uthethelele. Ndabona lo mthandazo kwasamela ngwenze njani? Uthandaze. So ke ukuze emulini kube kuhle kasifundeni ukuthethelelana, ngoba lathi siyaphambanisisa abaphambanisela abemuli kusasa siyabe sidinga ukwenza njani? Ukuthethelela. Kuyavuma yini mfundisi ukuthi la yena lo oniweyo axolise? Khona okuqhathekile. Nxa kuyikuthi ongonileyo kumbe nami ngiyime ngimonileyo semnanzelela ukuthi lapho omunye ngimkhubile, kuqhatheke kakhulu ukuthi ngiyexolisa. Ngoba khona okuza kwenza ukuthi izinto silezilunge masinyane. Mhlawumbe khona apha. Kuqhathekile sikhuthaza. Anti iBhayibheli esibale khona kuthiwa nxa sivuma izono zethu uyasithethela. So nxa ngiphambanisile lami, kuhle ukuthi ngenze njani? Ngivume. Kodwa kuyenzakala ukuthi umuntu vele angavumi. So mina akumelanga ngithi nxa engabuyanga vele ngamthetheleli. Ngoba kwesinye isikhathi bathi bona ungabe lokhu ubambisa ikhwili uyalimala lawo. Njengomuntu onatha itshefu eqaphela ukuthi bulala omunye. Kunjalo. So uvuma ukuthi umuntu umthethelele loba engazange abuye wazokuxolisa. Ngoba abantu sithiyene phela omunye uyadangela umsebenzi lakho lokho. Kodwa ungabe lokhu ubambisa ikhwili kuyakuhle emzimbeni lengqondweni. Kuhle mfundisi ukuthi sikuchasisa ukuthi ukuthethelela kuncedisa wena. Exactly. Othethelela kuyakukhulula lapha wena. Kunjalo. Ngesikhathi bathi let go. Yekela kuhambe. Ukuthi umuntu lo wona enye into bafundisi engiduduzayo ukuthi umthandazo wenkosi uJesu babemkhafulela ngamathe bemgwaza bemenza yonke into. Uthi baba baxolele abakwazi abakwenzayo. Kunjalo mfundisi. Ngasikhangela ngibona lapha sikhuluma ngendaba yokuxolela izikhathi. Ngiqolela kangaka. Liyana ke ukuthi umuntu lokho kuyezonyathela. Umuntu oyedwa ngumuntu oyedwa sengisebenza wena yini kade mfundisi. Ukuzonyathela. Abanye ababhalayo lapha izingwalo ama-scholars bathi hayi but ivangeli lesiKristu ngathi lobuthutha. Ukuthi into lingathi into yabantu abaweak man. Umuntu ebelokho ezonyathela. Miyekela. Hayi man. Kanti nganunyathela ngabo. Sesethembe ukuthi ngumKristu. Lokho unyalo lakhe phezulu kwami. Ukuphendula indaba le yamhlupa. uJesu wakhuluma. uJesu lenkulumo zakhe kuthiwa ama-hard sayings. Ayizikhuluma abantu besale bemangele ngoba babengazijayelanga. Kuthi kanti into enje yenzakala kutheni. Ethi umuntu khona okutsho mfundisi. Sihle sithi ukuthi ethi umuntu ohamba lawe
imango ongaba yi1 kilometer hamba la 2 kilometers okuthathela ihembe mnikele ebhange okuchaya ngapha mnikele isikhathi ngabona into into esikhuluma ngazo but into bani yona uPaul ngalathi nxa isitha sakho somile sidinga amanzi sinathisa amanzi so into Jesu akhuluma ngazo so uPetro labanye abafundi yabahlupha into le ukuthi but into yokuthethela le vele ihamba njani uPetro wasisithi ku verse 21 kaMateyu 18 Mateyu 18 verse 21 uthi wona khona kwasondela uPetro wathi kuye Nkosi umfowethu uyakungona kangaki ngimthethelela na kuze kube kasikhombisa na uthi umncelo ke ingonela kuze kufike ka7 uPetro yena eqamba u7 wayebona ngathi uchayile sibili but ngaqamba u7 ngeJesu zathi la nxa sokunjalo hayi sokumele umyekele but uJesu uthi yena iBhayibheli lithi uJesu wathi kuye angitsho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa kodwa hayi kodwa kuze kube ngamachumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa 70 times 7 so uJesu lapho utheni ukuthethelwa kakubaliswa yikho akuthona ukuthethelwa kakubaliswa kodwa lokho akuthi ukuthi emakhaya sibe siqalana ngaboma sithemba ukuthi hawu sibamba ivesi ukuthi aphele kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi 70 times 7 lokho ebala umuntu esithi hayi kukafiki ku10 so vele ngiyaphambanisa akuchiwo njalo lapho uJesu ukhuluma inkulumo le ekhaya ukuthi singabantu abamature abazwisa kuhle izinto abangaphambanisa hathi ngabomo ngoba baphambanisa ngoba bayizo badinga ukwenza njani ukuthethela njalo isise siyicacisa ukuthethelela ayisibo buthakathaka ukuthethelela into eyabantu abaqinileyo ayisikuthi wena nxa uthethelela ulobula kumbe ulobuthutha hayi ukuthethelela kudinga umuntu oqinileyo okwazi uThixo bafundisi le ngifuna sibambeni sonke sisiyaphutsha umuntu adlwengile umntanakho mfundisi CK oleminyaka engu11 umuntu okhulileyo mbule 18 mbule 20 abamba umntwana omncane ubone sibili amapholisa bebuya laye hayi madoda libone ngazathi kungalunga nxa amapholisa engasalamlanga hayi asikufakeni sibili empilweni akulungi asikufakeni empilweni akulungi lutho kodwa ke ukuthi ngimbone ebuya ngokwemvelo yami akulungi lutho njengoba sike sakubeka phambili kodwa ke okuza ngenza ukuthi ngizithibe ngizakhumbula umthetho ukuthi ngeke ngithathe umthetho ngufake ezandleni zikabani nxa uzakhumbula mfundisi bona ngani wena lapha ukhuluma ungekho lapho okuchisa khona kunjalo ungekho izicatulweni zalo mina bentu uzathi nxa inkosi izanceda ngoba lapho likuzwisisa ukuthi umuntu lo selimaza umntana kunjalo kamlimaza ngokuthi ulimele lamuhla ulimele impilo yakhe yonke nangu useyonile hayi udinga kuyafana napha ake ngenza into enye eyayisenzakala kudala isikhathi sesingasisala ababekwenza amadoda la agangileyo bafika ukuhamba lomkakho mfundisi OP bafike bambambe bamcabuke ubone ngani uzathi wena amadoda laba bethwele induku njani ngithi babethwele hayi induku asozuyibona uzayibona ngemva kwalokho yabusukwenzile lokho ukuthi umfundisi athi amasela sake sakubala lapha bakwenza ebona umuntu lomkake ethwele ibriefcase lemali bathi indlela bani esingayenza ukuthi sithathe ibriefcase lehana ubaba uyibambe ngezandla bafika babamba umama bamqabuja wabeka ibriefcase phansi wayathumelana nabo ebeka ibriefcase phansi abanye bathatha isikwama benza njani baleka kodwa ke mfundisi uJesu sinika isibonelo esihle njengoba kuke wayithinta lapha bemchaya bemkhafulela uyakhuleka uthi baba bathethelele ngoba kabakwazi abanjani abakwenzayo lokhu sikuthola ku Luka 23 ivesi ngelika 34 singagcina kuJesu siyabe singenzanga ijustice mfundisi singabe ngikhuluma ngwenela uStefane bathi bemkhanda ngamatshe engonanga kumsebenzi ngo6 ivesi ngiyithinte lapha ivesi ngelika 60 waguqa wathi baba bathethelele ngoba kabakwazi abanjani abakwenzayo asivumeni madoda ukuthi into le idinga uJesu kakhulu mbona ngani singakuvumelana khona lokho siyabe sincedela abalaleli kunjani ukuthi into edinga uJesu into edinga umthandazo kanti ke impila kahle kithi balaleli futhi balaleli siyabonga leli thuba esibelayo kuthukana le ndaba enzima njengale yokuxolela uNkulunkulu ngiyosifundisa ukuthi sixolele abasonayo ngoba yena wasixolela sizoni soneka kakhulu simele sibulawe wasixolela kanti amandla khona kasilawo
la nxa ungezungela amandla cela uNkulunkulu Nkosi ngipha amandla okubana ngixolele umfowethu, xolele umkami, ngixolele udadewethu. Inkosi iza kusibusisa. Kasidibane njalo isikhathi esifana nayo endaweni efana nayo. Inkosi isibusise. Siyabonga.